kuthiwa i-cultural ensemble ebizwa kuthiwa umuzi wenkulu. Ngakho-ke ngithanda ukuthi ngiyibike kini le inhlanganiso ephathelane engathi imayelana nendlela esifisa ngayo njengabantu abantu abamnyama, abantu abansundu, ukuthi abantwana bethu nxa befunda befika lapha emhlabeni, imfundiso seziziningi, imihlobo yabantu isiningi, ixubene, iyahlanganisa lokhu lalokhu lalokhu yakho. Thina njengabantu besiNdebele sizimisele ukuthi ulimi lwakithi, ulimi lolu lungalahleki, abantwana bakhule besazi ukuba oyise baboyise labomkhulu babo babephila njani, babekuphatha njani ukukhuliswa komntwana, izinto bani ezazisenziwa, kuyini okwakuqakathekiswa. Yikho-ke inhlanganiso esibiza sithi umuzi wenkulu ubuya naleyo mfundiso esesibona ukuba ezikolweni lapha abasayibambi ngendlela eyiyo. Sekwaba lokungenisa into zakweminye imihlobo yabantu. Silabantwana liyabukela ama-TV, liyabukela lamafoni, libukela into eziningi, kodwa ezilikhiphayo emgwaqweni walapho elimele libe khona ngokomdabuko wakini. Kumele liziqhenye ngokuba ngabantu abamnyama. Ayithi singabe siyakuthanda okwenziwa ngamaBhulu, siyakuthanda okwenziwa ngama-China, siyakuthanda okwenziwa ngamaNgisi, kodwa ayisikho kwangaphi, ayisikho kwakithi. Angithi okwakithi nathi simele sinjani, siziqhenye ngakho. Simele sifise ukuthi noma kanjani ilizwe lakithi siliphakamisa, siziqhenya ngalokho esikho khona. Ngakho-ke ngawo lawo mazwi ngithanda ukuthi liyamukele inhlanganiso lizwe ekumlethele okwanamhlanje ezathi iliphakele khona, lijabule lani lihambe liyexoxa nabanye khona ngale ngemakhaya. Ngiyabonga. Yebo. Sathi. Ingakwanisi ukuhamba ukuthi la nxa ukhuluma abantu bekhulumela endlini siyadlula imfitshane. Hayi, siqina ngithi yes, mina ngigoma mabuza. Inkosi
unkosikazi mlangeni umagogo emshulini nestage uMadia isalukazi esimnyama nje esingagwabi ngokuba ligama bazathi ukuthi yayisilingana unyakeni isiphe kuphe sachaphulwa nje kwaze imhlophe ke ayezinye sivele yize sigeza ngazo kakhulu izalethele ingane kwayo ugogo vele ngidume ngazi izinganekwana isithikitha hayi vele ngato kuthengile njengogogo kudala kudala bantwana osale ekhaya sesaba izilwane zaphela zathi kudala amaphekisane izidalwa zikaNkulunkulu lazo zisakhuluma kwakukhona isalukazi esasihlala ekhalweni lwentaba leso salukazi sasihlezi kuleyo ndawo abantu abasesigabeni bengakwazi basibone leso salukazi sizocela ukudla kibo kumbe sizocela amanzi kumbe sizocela ukuthi siyagula abazange basibona kodwa leso salukazi wawusibona nxa uwesigaba sakhonayo ngoba kwakule ndawo duze kophalo lwentaba phakathi lapho kuminyeneyo kugcwele isihlahla umhlobo wezithelo amagwadi amaqheleswane umvilo womtshwankela umnyiki zonke izihlahla esizaziyo ezidliwayo lesingazaziyo ezidliwayo zazigcwele kuleyo ndawo ugombolozele lapho ugogo lowayihlala abantu basebemphe ibizo losalukazi besithi hayi salukazi semambanjeni esidla amatshe babesinika ibizo bethi salukazi abantwana bengabuya besithi kumbe bake babona into besithi uchazi phakathi kwegusu lapha bedinga izithelo bakuhle kuthiwe salukazi semambanjeni esidla amatshe babesibiza ngalelo bizo leso salukazi kwathi kwelinye ilanga ngoba wawusithi nxa ufike endaweni leyo ungahamba uziyenyathela lapho okunyathelwa kukhungwe into zamaNdebele ziyakhunga into zabantu besintwini noma kusesitshoneni noma kusezambia noma kulezi zinto eziqakathekileyo okuthi nxa ufika khona kumele ukhiphe isipeleti usibeke phansi kumbe ukhiphe isikopelo sesigqoke usiqamule nxa ungelalutho usithiye khonapho lapho kumele usithiye khona yikho ukuthi ungene kuleyo ndawo khona ungasoze ulahleke ungasoze udinile indawo leyo wawusithi ungafika khona ungazi lutho usudinila ngadinila laphandle sudini kade khona ngaphi mveleleni kade mvelele ngaphi kasawa mvelele khala lokhala ngokuya sekuligame lesamekana ayesekuthi ugogo lo labo bantwana bahamba bazikhela ugogo engabaphangi imvumo bazikhela bathole ukubesipha bathi sebebuyela emzini yakwesela konumuzi bathole ukuthi abasakwazi ukuthi ilanga litshona bona bavelele ngababesakwazi bahamba banquma baze bayahlangana labo bambona ugogo lo uhlala kuthiwa kuthiwa isalukazi semambandela esidla amatshe bambona sethe qhini phambi kwabo wababingeleleni njani bantwana botanani njani siyaphila gogo siyaphila gogo thina sesilahlekile hayi bantwana botanani alilalekanga selifike ekhaya kwabo uzalapha abantu abantu wababizela endaweni yakhe wafika kule cansi njengecansi leli wahlala phansi wathi sehlezi phansi abantwana bafikelwa ngumkhumbulo yedwa wathi gogo sicela isethele inganekwane isalukazi sabethela inganekwana leyo yayilengoma ingoma leyo wayehlabe ugogo ekafundisa ukuthi liyayima lisithile ingoma leyo lami ngizayivuma lisithi mina ngiyathi hayi
Vusikiteni.